Ngipi apa kengken? Yen orang ngipi pas busan ngorte aja meme dong. Tumpung main janin aku kena jegek main ke tengah alas. Apa kengken? Mare dewe inget ke rausna lingsir. Yen ada tonyo kone nasing mapan bibene. Malah dah sama lu. Sepatu mapan ceraga. Nawa kang jero. Jero puniki manusa napi tonyo nge? Jero anak lanang. Tiang puniki manusia jati. Jero. Oh, jero puniki manusia jati. Nggih, patut. Punika manusia kamper nge? Nggih jero nggih. Niki manusia jati. Tiang manusia kamper. Ragom manusia kruweng ya. Manusia jati nika manusia sekan gila mau tiang niki. Yen watah ka disapunika di tiang lungsur Pangampura dados di tiang uning duaneng nembe jero mriki jero puniki sapa sira semalinge jagi lunga kija Jero anak lanang. Mangna jero uning ring sikian titiang. Titiang puniki Gusti Ayu Candra Dewi. Mawet saking karang kepatehan jagat Surya Dwipa. Gusti Ayu Candra Dewi Inggih patut pisan. kadesa punika Gusti titiang dadosna pun punika sapa sira Tiangnya penyeruan mongkek ya. ngomong Inggih mawalik titiang metaken ring jerone. Duaning nembe panggohin titiang. Menjerone sapa sira saliring titiang puniki. nawa kang matur sisip di tiang Gusti Ayu di tiang boyo wenten sios banyak druwe imade tirta wastan di tiang Made tirta. puniki muasta pedukuhan pancatut taler puidaan jagat duwe Yen kita jak mabeli je tiang kapenen datur duaneng ton titiang lesu pemargine sapunapi ajur titiang simpang dien kayon nggih Sanang becek ke Gusti Ayu, kayon nireng kayon Gusti Ayu. beli made tiang nrimo las beline. Mendi je ponok beline. niki nampak Gusti Ayu Jalan beli made. Nyak luong saling ngangutin nih. Ais. Konen kadirasa papakan base nyamat kan memen. Sing ado sing payon yang lakar ngale somah me. Nak numah kelot yang lakar ngayan ukudan meme cuma. Wih, tekan yang teko bedadua kena nata somah mulai. Oh, bane merasa gedesan bayu ah? Sebatak nalong nganyakan keturunannya jakaba mulai ah? Dong idang lakar ngencanen soma lebih yang kapenang besi. Weh, medayo sing meme. Dong laku teh mau gobo bagus ah? Jaga angkop lolo aja onyang. Sing san makenah nang abedek eh. Macelap di kopeng kenawan, pesu di kopeng kebat. Rakyat sudah namanya ah? Nyajang sane aleh bener pede basang mondo basa saya tuturan diolas yene kang ale soma nyamat malu kapinang meme bang bener bang ale yang duasan yang melah da praja engken sakit nyajang sane bas belok sajan keliwat bas yang bang tuna masih turun. Masih ya? Di Subanet lak takang calon mantu jege. Nyak saya ngajak calon mertua. Yang kene kejegak calon mantu ajak pesu guguna nang anggah. Kewala sing nyikutang ibu bener. Main jauh. Tutorena nyan. Yang sekonan ngenyakin panak pisako diolas medakon lalu kapinang calon somahena yang sing kenoban nyai medakon cang orang jadinya kene sangbet beli sekonan beli ngajak ukut tianga mulih beli
Subah beli man nyambat kapinang memen beli juma. Ah, bang benar bakal di juma beli genau kudan tiangnya Banten. Keto berarti tawa. Dong ada yang dadi, ah? Kebagus endongnya lakar jangkuten. Bang tawangi nah. Lacur cang kaliwat ini di pondok. Kadirasa amah cang ben mani cang numputang pate kali gae. Rompot tur cang kali gae tawang. Heh. Nakengken. Dong biasa senai dua nih. Pasang gedek pasang kadang-kadang numan gitu. Cara cengkeng kebes meme munyi. Bungot meme munyi udah. Dong lagot meme cuma nih cak angwang kita meme ngeraus nih. Umah meme ini. Dong sengsan mau sulur kedak meme nak butik. Seng masuk. Bahasa kalian daduo gini ngajak sama mulai. Get sama dia. Benar? Get sama dia. Sadar nih. Saja nih. Sadar metegahan mainnya. Aduh deh. Ya nane tegahannya tampen meme angon meme mantu. Nih. Aduh. Kemudian ala sama mau periratan keto. Bang Tawang nah. Ya neto kalangon soma bemane cucon meme mau pel-pelan. Ngajang sang gampilang onyang. Weh. Bang galap anak yang raus kuda ya. Napa suara damun tuh? Takonin malu nyen aja gede gitu nih. Basta kedak sing duko berdakon. Nih. Nyanto. Meme dah ngawak-ngawak nah. Betah orang jadi. Nih tegahan tuh sih ada nih. Gusten meme gusten tiang. Gusti Ayu Chandra Dewi muwet puri Surya Dipa. Ngawak-ngawak. Gusti Ayu. Benar. Puri Surya Dewi po. Oh my god. Udah nyanyi nih. Wah. Kengkenang kan ini beli meme liusan. Jadi gede nah. Bapan gede play meme. Oh, kengkenang. Mau nunasi uang malu mau. Gusti Ayu di daunas kelewang ya. Beli dong Ben, beli. Pas kedropon sajan pas liwat ngapa pasang gedak ini bang. Oh nongol saja no. Nunas kelewang benjam nunas kanek itu sebetulnya. Beli meme beli deh. Gusti Ayu di tiang nunasi uang gitu naik pada. Ratu deh. Sobangnya gede saja no. Tani meme deh. Deh, tani meme deh. Mungkin. Barangnya meme no. Barangan. Nangkil kemarin nah begitu. Ya jang nih. Sesut benyol nih dua nih. Milu udah dori nih. Ngajak tangkel barang lunasi uang, bajak tangkel bangun nunging sahe ngentut pada misi. Tinggal deh busan. Menurut memang persit merapa dong? Gitu bode yang tua. Apa buen peleh gede sangat ke kene. Uli kopeng pesuano uli jet pesuangin sing merasa. Yen betawa makajang wos dewek nih. Pergi geseng papayas nih. Do ben peleh do. Aksama di tiang Gusti Ayu. Kening ke Banda mana di tiang lewatan pedih. Yang kadi sapu niku para kandunnya menjalan. Jiku dala kade di tiang ring pisagene durung sayaga di tiang pacang nampi mantu. Aksama Gusti Ayu nge. Pamekas Gusti Ayu sane aletan deh. Nah. Bang Tahen masih dari Gusti Ayu. Ade misi Bang Tahen deh. Nulis sepeng lemong. Nih. Meme tiangnya penyeruan mongket tiang mongket. Ah, Mongket tiang. mongket. Ah, Eme. Ken. Dong nih madani mongket. tiang kok. Ada jenek kene kek. Saya ngeleh-ngeleh kok. Bang Tawang kek dah. Mongket. Duga sepidan memek nu bayi sing itu. Ah. Na bodinga ada madani mongket. Begitu? Jani memek bang lap anak kruna kene nu masa di mongket. Ah. Adi sing mati-mati kek. Aduh. Nawang ngertine, Nawang. Mongket dawet muda. Nak maksud emek gitu. Eh. Ini aduh de. Ken. Ah, Ini sing mati emek. Moyong lima. Mani emek matur. Cuma nih. Nah dia kamat tuh. Enggak malu mau. Ayo. Nawagang matur sisip di tiang Gusti Ayu. Pinerian di tiang nunas pangampura, duaneng di tiang menerbir ramo,
wadah kadi sapunika gadohanipune sapunika ungah ring kayon mangda nenten suwe niki duaning sampun tajak Sang Hyang Baskara Adipati sapunapi atur titiang simpang riyen kami Pedagang pisan sekali atur penyeruan deui. Ring-ring padukan male baos ring sapunapi. Yang kita legan memene kita masih beli nih tiang prim. inggih Tiang sebuah kenyal kesandang belah. Sonang. Aduh dini boleh yang payu ora pala wong nepuke natruno-truno. Maro pesu krai kita keruno-runo memunyi jantung. Kalau dia anak status sial napi yo. Biar ya truno-truno bak ngerayakin dia anak ulian benyol yo. Apa ngebor? Kamu dia goyang ngebor timpal sing lah bangkian. Dia nasang kalau ewer not yang pesu marojo yang pok kan 100 pelaib ne. Dia anak kadung siale napi. Beli anggur di Lumajang piu kayu sama lawa. Yang lacur di Napajang neng rayu nak pawa. Pakat sekanang pateni ngahang kada nak truno maropoken kateh sing si gigi. Ya niko aja memekan dong si cara minum es. Riko lacur tiano tiang kan jo nyesal lo. Biar nak tua, biar nak truno tiang patogen ya bana. Kan tadi mabinan-binan baru nak tua plaiben, baru nak truno sarap engalen. Ayo yang nyak juang. Wentan masih sebat ya do. Yang tadi penyeruan Riki ngireng dua agung istri. Ida nak menceng lemes. Yang seng pas bas lo. Sama kita lain kan pada di penyeruan kok. Dah sifat ini ya. Manis dia ingetnya. Bulan manis. Ding orang butuh rejek mendadak ngerem nih. Amanan masuk lampu merah nih. Seketika seret. Niki sampan Gusten dijange. Cegah kita. Manis itu. Butuh itu. Tegarang mau pedo ben pang orang butuh. Enseng serpen cang bungutnya. Adinya keras gitu. Serpon. Kadangnya dia leng tuni, sing leng tuni gelah menjujur di. Oh leng tunian dong macam-macam kan bungutnya ini mau pedel. Kan yo leng tunian medal ngelek-lek menak dori. Lek-lek ben subro. Ados menang. Jackson publikasi yang iban ini awake urenya di jalan-jalan. Munyene ben. Aduh, harap les amat kalau metunanya. Halo penonton. Nama saya Lecablek. Umur 17 tahun nanggus lai. Misi lelawah ben misi. Jod murai bani jak jangan mahnya. Maksudnya sebetulnya kengken siaku nih. Siaku. Terus terang kan nih? Oh, biar jak Gustian tiadu dong. Kentan manis nih no lambe nih no. Manis. Kengken jo kemekane cara bungut jempit panggil tiang. Bungut kita ben pak. Becekan dong
mah bungut nah. En sing kecemes bungut tibane meleketek di nione rotonano. Adik keras. Dua gong nih do meremehkan dua gong. Ya namanya penampilan gelam. Coba bayangkan. Uli medal gelam. Seret nih dole nih gaya gelam jalan. Uli medal. Aduh. Manis gaya Pragawati nih. Pragawati napi kentan pejalane cara cempelok gitu. Aku ning atuh cempelok. Sing Nah, diki yang pun do di kolam diki yang nyak kolam diki tikam pun ngigal cempelok. Udik ketang ya ngigal pun. Cekida. 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 Betul belak. Panak legu kentan pejalan. Anak leyaki bokeh orang panak. Kasar. Kemarin mau beler. Yang kasar yang Hey! dia. Di jam nelek panak legune di jenlek. Di got-got. Aduh ben nyelek kang. Dua gong lek di gorde. Blak. Tapi Ya ni bang cekegan dan nausap. Pasti dor temboknya ini mah jalan. atuh macam-macam gen. Itiang kan len cewek tahun 2003. Bahenol kan? Yang gini. Cewek 2003. Janti Itu potongan di mana cara gentong gitu. cara napi, Gentong. cara gentong. Jelek san gentong. Amat jelek nih. Napi sen gentong. Iya. Ampun ya tawang yes sen gentong. Ibi bedak bungut atuh nak gejo ya. Bungut ada ben Pak bungut. Cangkem atuh. Itiang sedang hijau kan di perantanan atuh di gedong gelor-gelor blak 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 blak. Gelap bedak maang ye, de maang ye keran ye gentong. Waduh ini tiang klung gelas soyot. Ben soyot. Ajang atuh. Kengkena nak bedak yang tuh. Oh, ampun dah. Lah, pikir kali pikir ngerti ya. Antuh. Yang orang nyip anak legu itu di gotene kotor ngayang. Ngigal ya. Nge, Ketebluk kene. nge, Yang gentongnya kan ya isene. nge. Nah, saat gentongnya bok misi ya, artinya gentongnya itu bersih. Bersih. Tapi Air main. saat gentongnya itu apa dik misi ya, artinya gentongnya kotor. Nah, di gentong kotor itulah tempeloknya ngoyong. Tadi tempeloknya tuh ngigal di gentongnya kayaknya igal nih. Asal di tengah gentongnya bergairah biar ngigal. Oh, gan atuh sangka lampunan aja jelek-jelek kan gentongnya tampung lah cempelok kan Itu gentong. sangkalange yang tempelok ini gentong antara gentong dan cempelok bersatu. Pentah nah itu. Dina. Lagu tiana potongan kene nih uran atuh potongan. Atuh. Ada. Nih marah aja ngeras gen cokor dewo. Nih kene tuh. Blim riki jadumon cingaken titya. Oh, sendorin langsung nyaplok. Amat ya. Mengingat Ngalok senderan. Nge coba natunin kan. Blim riki jadul Aduh. cingaken titya Mulyang Rika bengong-bengong Tityan jagek Kadi widodari Pintar goyang Pasti merangsang Pasti balik ketagihan Lah, ada tumben goyang bawa jet yang hijau long nih. Keras kan atuh. Masa gedong mengendeng beli beli daja guguna nejlema budo. Tabla bisa pencah silat ya. Woi, Gitu. nih maro jelemu sing lagae nih. Timpal pulas di gedongan jak dini megending ceber-ceber nih. Ini urusannya anak medem aja anak gending. Apa urusannya? Saya
Apa urusannya? Oh ya jangan-jangan diburain kasar-kasar menyentuh agung itu. Saja mau agung masih gitu masih. Awak terus bisa nang bebungsa ngaji-ngaji megening. Tiang tuh. Makin dah sapu niki nah titiang teh menak cokor dewa sarang kalian ani keno tangkel yang gede rago dong. Mau ngawang ya. Gitu. Ini mau truno apa den pajang kanti subawaya. Ibli masih truno kanti bawaya. Ya napo kaden tongosen mok ini. Pantas nih ngale kuranana ngerti bede ngomong lah. Yang ada nak lu ngale kurna bang. Yang ada muani teman muani ngale mok. Tede ngerti beler dari nak lu. Luanya lu. Nih yang luan nih. Marah sing laku-laku jok oyong ngangge barangnya dan remeh hange kaum wanita. Anak coba takdir di atas sing laku-laku. Ini jadi kira permulaan ya. Neko nih, bedanya. Ibli agung pangoren tiang tangkil aja itu. Yang terlama tangkil dibeli karena butuh-butuhan. Yang Nyam-nyaman. Lah keburi yang Aja ngaleng $1 petrol jadi mau berangasan gitu. Memang belum. masalah sentol dong rusak apa mani berusaha. Hai. Siap sing ngerti nih. Kangkong bandel nih. Sero gembira aduh hitung-hitungan sih. Dewak penontonnya. Celeng orang lengah. Ini dolar sing lengah. Yang celengnya dewak, $1 lengah. Bagus bagi penonton. Jek cang sing anu sing ngelabayu sebat sing ngelabayu jejah. Adi yang sing lah kena sebat, sing lah kena peno jengah yang kena sini dong. Jek cang asana di Bali jek paling lungo bumi ini. Sing lungan ke di Bali. Adi bami orang Amerika. Ngidang Amerika nih ngalahang Irak di bawah tuh. Baik. Amerika ngelah rudal. Senjata ampuh Di bawah tuh. di bawah. Baik. Irak Hah? ngelah pembunuh massal Hah? di bawah. Jang Bali nih. Hah? Kesaktian Bali dawang ki. Ken. Di Bali ngelapana uli pungsat nih. Di bawah. Bendek. Cai ngilonin bumi Jojo. Cang orang Amerika di bawah, di Bali miru lagi bawah. Lima sing bisa ngomongan bumi. Di Bali uli pungsat pesu panak. Di bawah. Maksud di bawah kan? Adi cinengeng matan sini. Orang di bawah di Bali. Nyen orang sini nyelekang bener Bali. Hah? Menjadi ada orang di bawah nih. Cang bukan membela orang lain sebenarnya. Cai kok sedangkal itu punya pemikiran. Dengarkan kata-kata saya. Bagaimanapun pinternya Amerika ngelah rudal, ngidang ngebom di bawah. Saya terima. Irak mempunyai senjata pembunuh massal di bawah. Bali cara cai orang kasup, Bali. mulai pungsat, ngelapana di bawah. Oh, cici video. Ada bisa orang di bawah kan? Debes ngomong ang Iban dengan denawa bisa depan anak ngadanin. Kita jangan terlalu promosi berlebihan, namun kenyataan fakta yang menentukan. Yang bukan menghina.
Mana di? Jadi orang mengkena. Saya uli Bali. Hah? Ada orang di bawah nih? Aduh, argumentasi sekali-sekali dengan saya. Kalau nyang lapana uli pungsat. Fliksik. Mungkin ayang nih. Di Kemin Bali nih nyen pernah rida. Ada senang lapana uli pungsat di bawah bentek. Di bawah pungsat maksudnya. Casi nak ngetes otak caine. Wah, ayang dia ngetes otak. Kalau sing teh ngomong porno Ci. Kalau tes cang orang di pungsat Ci ngambil dapatan di bawah. Di bawah nyen. Di bawah dua orang porno. Itu kan fakta. Cang bukan mau merekayasa membuat kalimat. Memang manusia semuanya kasar cang ngomong. Kita lahir dari sana. Teman sing lahir uli itu, uli hijau, uli polone makeplok. Dong ngai kan cai kan. Ingatan di banu kasih lekadang kan. Me moy kok badang me. Ingatan sih kita dong. Nyen nak orang Padang. Cai Ci ngai duen Ci. badang apa nih badang? Kan ngomong sing bisa. Nggak orang cang badang kulit cie. Apa itu Padang? Cai orang Padang. Hah? Padang saya cang tapi ada budeh nih. Apa nih? Gigian nih. Apa yang gini ngenai mu nih? Cinta nang mau suluh silat. Adik kedai sih. Si anak kau nyautin menjanjinya. Puteng bersuluh cina kau nencang. Sing lagai tadi. Bukan sing lagai, kan nama takon. Nah, tayan bersuluh. Hah? Tayan. Kengke kau ban sini. Goboro bagus saja. Dik sing dang hilang hijau pakanya mekeuneun aja bagus. Canda kedai kada saya bener. Apa yang bagus ya? Orang ibunya pendidikan paling bagus ya. Nang punuang nih. Di sampah dodonan tuh. Iya. Dia benci kan ngena dodonan tuh. Melejit ke paling jelek kena dodonan. Disampahin. Apa yang orang ngobrol paling bagus ya? Apa manfaat sini? Nah, cang dirimu disampaikan paling bocok kok ini. Biar bocok, yung lapis. Naik nengin lapis ini. Perjalanan aja cuma timpal, cang orang liung lapis nih. Tak kau ceng ada. Cang pis liung sekan jam. Apa yang liung lah pipis? Apa cing lah? Isin kena sini kengken. Isin kena siapa sih kena cang yang kado luang hidup Kengken. Cewek sih. Itu ngeluang hidup sekan jam. Mungkin jadi liung yang lah, masing lah cewek bu sing luang hidupnya sayang ini. Lah cewek, jangan doang kali cewek. Men pipis itu kengken. Apa liung lah pipis? Ceweknya berteko. Jelek-jelek begini, bodoh-bodoh, ngisengin. Sekali kontak cewek, gampang. Nih, urusan kecil. Sing bungut aja nih. Sekan saja. Bukti yang cewek engken, cewek SD. Wah, SD sih orang cucu ya. Wah, Incang ngomongnya cewek SD. Bang Pes, deknya, yuk. Jangan heran. Sekan cewek ke Bang Pisnya. Bukti yang bungut jangan ngomongnya. Mari ke kini bungut cang kaden kengken. Cang sing tanya ngenah, cang nak mainan ini cang udah dibawakan. Sret. Aku dang cewek benih. Sing lapis bungutnya menang. Main-main kan. Kan cewek seru kecil bagi cang tuh. Ngidang ki. Kini bos. Ngaliang. Apa tuh? Bos gitu. Benih yang cang ngomong aja bos kengken jangan. Ini pes apa nih? Ini pes kertas. Ini upang orang bos, man 50. Pokoknya ini upang orang bos 50. Mau asal bos 50. 50. Cewek ini kengken. Tamatan SMA. Bang sedang. Tamatan SMA. Bang pipis nyak. Kudo bang nyak, tuh.
Cang sing ngomong somong. Tomaro cewek bagus sebenarnya. Aku udah ngale cewek tamatan SMA, Bos. Misi bos ngomong ngono. Masa sedingan. Sini kan misi bos. Si. Nih. Ne maro deh. Pilih ngale bos, dong ngale bos payet makilit. Bos cara model cang, kalian aku. Biar jelek. Goba nih artinya. Selimut salju. Benar. Terima kasih, Bos. Orang bos ada. Orang berarti. Nih. Itu sing mancing kali di dunia bos cara cang. Benar, setiap benar. metanggu bunyinya bos manpis. Sing kewa-kewa mah Bagus, Fernando. Dan jadi ane kengken ale nih cewek ini. Ane lengkap apa ane butuh apa ane peron. Wah, Bukan kan galak ini bos ini. mancing bos marah deh nih. Masa kan ane budo ane anu. Benar nih Ane kengken. lengkap ane jegeng. Pang bisa goyang nul. Wah, Marah orang bos men. murah sana tuh. Misi asana-asana sing muragu itu. Sekenang dengan orang bosnya panyangklak di dori. Ane kengken bos. Man 50. Ini ane lengkap, cantik, tidak Ya. ada cacat. Ya. Yang penting tamatan SMA. Ya. Yang tamatan SMP bersetengah tuh. Setengah. Nah, yang penting jadi antiang. Jadi antiang. Bangcang nomor HP, telepon lengkap. Mulsa sing misi. HP ada mulsa sing misi. Lek bos ini. Bang orang bos. Tuh, ini ngaruh. Keneng lah bos ajang macano dadi. Pokoknya hidup cara lagi harus mencari umur sekarang. Benar, Mang kedek kira-kira serius. Nah, jadi pokoknya antiang no kenang, jangan cancang lakar luas. Jadi kini lagi, ya, muncul ceweknya apa ke bang? Jadi bungut kan bang? Maksudnya? Masa sing bang pis? Kan aja bos, baik makilit. Migret jadi kawang seket yang kena. Turuna harga ceweknya. Harga di 100 di seket banyak. Tuh orang bos pis lah bos. Karena menjemplang mengucilin orang bosnya udah apes nih. Pas yang kecewa bosnya di hadapan masyarakat kayak kan. Oke, dah. Pokoknya saya tunggu di rumah. Oh, jamu dong. Dong orang bos itu. Jam 9. Jam 9. Nah, yang antiangnya banci juga lah. Hah? Wah, masa ganggu. Ini ngajak bos celeng. Sekali bos 50. Ini jangan tiang nih. Tunggu. Ada makanan enak nih. Oh iya. Oke, tunggu di sana. Anda balik di dua balik. Oke. $250. Bos. Ini maling cing dia. Ngawak-ngawak sih. Yen sing lapis ngorang kelebangi deh. Kudang ide pis. Tendangan aja pok eksperimen. Liak boy. Ngawak apa nyen? Nyen bang sih.
lek-lek cuma bobo. Yen bo pasang gedang sing nawang Gusti. Gedang sano to kan mato to, Bang. Ta konjong langsung. Uliang pesangan pesailang. Si ge memaling. Uliang. Nih, dikengken dari sini. Nih. Kordewo ampunan nake main keras kenten nake. Apa bede jajak ngamplongnya nenang kenten. Yang tidak merasa dari peneparakan. Kordewo kicaran pes. Benar. Adi tua kang Kordewo dijang dengan maling. Si ngapa bes? Apa nak abo bes yo? Nak nyilesen pes di bank. Yo orang maling. Apa buktinya sila saksi nih? Pesang sekatan lelimo. Ijo Kordewo ngejang pes. Iya di kolam mana? Cai saya kamu. Tidak nak merasa parakan. Ternyata nggak ngemaling. Unduk ke sapu niki. Kordewo nenang dijang merasa kan parakan. Tenang kablok kan tampen dijang. Wanten sapu niki. Bangtan yang Kordewo nuakang dijang ngemaling. Sapu niki. Wawui dolar. Kang ale cewek. Pekendan dijang menjanji ngalian cewek. Sekali bos mah 50. Pekendan peng 4 bos yang orang man 200. Untuk cewek nego 50. Begitu bos. Ya di sini ngomong apa nih kayaknya nih. Wah ini maru bos baik mau kilet nih. Yang udiang mang kipes. Pesang hilang. Pang bangko nak dolar niki, dolar niki. Ale dolar. Kisi nasi kan matiang nas itu. Ya orang balik semua ngomong. Woi. Yang aliang cewek tamatan SMA lengkap mang nuning atuh. Cewek dikit do cipunas ngajak cewek nak yang sing cimati do cakadan jelema saya mau maling pis di kolam mana cimeleng pis sata seket tali sekat-sekatan lelimo pis jangan pedakin di petro ngaku jawab ceng Nih bos apa ngomaling nih yang ceng aku mati ji nak niki apa ngican niki nak niki ngican asu dua jina 250 jangan di kolam mana aneh aja kolamnya di dia ancang Buyo di dian mau kolam ada bisa bang hilang bisa nyen bersihin kolam itu nih lain kencaya jada dua ya saya dong maling sengaja maling mati ji ya mon mati ya wah mati ya bro matiang atur jidrongnya nih bro kembali kejangkar mati kemana matur jinyen tuh ampun lah matur jinyen kadennya ngurukang nih tawa Siro ane ngurukang ane ngelatih bayu genang udang medaging bayu genang genang-genangan dong dan mangdo becek anto napa ring dijo kirangan ide pemargen puniki mungwing pesta kesenian Bali ini niko dunasan ditiang cai matur limonen kene asal ngomong rencana cana gemah cana dua agung ci perintah ciurim jalan sapu niki ini dua aneh mencan bebosan saja sapu niko mana ditiang kan
Ledang makin mau picu bos. Waneng puniki katur canang kepik sari. Durus mau baosan. Sing si sari. Kan kada maturan sesari nek jangin awang. Urin nae. Urin nawang yo. Kan maturan kan untuk canang kan. Ngalen betaro ke kaceh nih. Nggih durusang waneng sampun puniki katur. Mantap. 1000 sesareng. Beli sate kambing di 100 lah nih. Banyak kepepet, mana ini sih ungkalanggil sudah. Aduh, udah pahit megilek aduh. Nek masang. Sakit kuang, benjok pasti sila sakit nah. Wendo no. Oh, Iki ono. nah. Pangacepok raos mutaro. Sadak seket dengan sari. Sotodo jangan sari bilang maturan. Sileh cang pecil. Enggak cang ulah. Nah. Ingi ratu pekulon paduka batara duaneng titiang aturang canang kepik sari. Daging kadil bobosan penikan paduka batara. Wanta titiang aturang canang kepik sari. Daging sesari 250.000. Mana ledang makin paduka batara mamaosin. Nah ledang. Batara ajanan ledang. Yang penting panjangnya nyak maturan. Inggih. Katur mendaging menawi. Yen liu ngaturang liu tunas. Katur. Ajum-ajum. Inggih. Yentan bobosan malih macang rata titiang mangdo mesti ando titiang ngrauhang ring Gusti titiang. Ada. Inggih, durus. Ane ngemaling pis tu agungnya idolat. Orang itu. Inggih. Malih sane wehan dolar sampai siro. Gedruk. Ijo polos gue. Jangan ni nak liu akale pas yang mati gitu. Aku dah ican jinah itu. Dekat. Kan ni. Lalar. Ya. Dalam cangkilar. Ya. Sing ale cewek nyeng sing payu ngajak Petro, ne juang bebicara. Domong ngajak dado menang ale cewek, dan ne sakit ale ya. Wah, ane cewek sakit boleh? Abang Badan dia, Ah. bang segar. Oh. Ane segar dah liu. Si man. Satu Lain slide. ada orang bisa. Bagan ek ini telah honcang. Saingan. Lalu, yen aja kede ciperjani. Tugasnya kan. Ngelaci pun di ke. Dek kau nama umur kocak. Yang cek seram-seram engal bangke tuh. Perlu pangwan mekedekan. Ale aden lah benjak orangnya tutur. Aden lah ale dogendang nih. Nak numu kolam. Ngerti? Kamu pendak, engkau pendak nunggu sih ada bawasan. Sih mendak kamu. Jet kakek itu botol nang sot gini. Nah, Paling nak kijai dolar marah nih. Menak kau dewa, pun. Menak gelah. Yang coba menak gelah tunyan mimpas hujan sih mendap.
Boleh mimpasu. Marah aku tuh caplakan kene. Oh, menadu ya menad ya. Mesti madur lagi. Nak gumine kata Dani. Iya sing peduli saya tidak peduli. Gumine dong kan. Lu nak menad jangan ngomong sing saudara si congan. Dua gong nih. Hah? Manci mendaseng matur nak kecil. Nah, kok. Bukan si mendak. Madur, Mulai celeng. Otak kosong, patuh nih pedok kowe. Nganu suci tak sebarang kono. Geradak grudukan klekotok kancine. Carana jenik. Mikirang apa? Sekarang kenangi bancine truk dolar nah. Nggih. Puren gelah keadaan objek pariwisata. Nah, Jani ini mumpung ada kesempatan kita membenahi diri. Tamu nu muleh nih ya. Manipuan ben ya muali ragu bersiap nanggere ya. Oh, gantan. Iya semua sangre ya. Nah, punya cini mau melah. Celeng lengah. Menangre bagian api itu. Yen tapi kayan ben gelah. Nggih. Bahasa Inggris sini kuang. nah, Cikuang bahasa Inggris. Wawasan cini nol. Cikuang bahasa Inggris. Kuang kene. Jangan marah lebihan bahasa Inggris.